emakhosini Thokozani liselikhanyaca makunda weshewe. Gogo kusuke kuyenzakalani umuntu makasuke aphupha i-reburial, meaning ukufihla umuntu osekeshonile, right? Oh, ngivele inwele elimhlophe nayi. Ngiyaguga Nkosi yami. Kusuke kwenzakalani? Somebody asked me on WhatsApp. I answered them, but I thought I should also share for somebody who might be also having the same question. Mawuphupha umuntu osekeshonile kwe-reburial afihlwa futhi kodwa nina nazi nimngcwabile 2 years ago or 10 years ago. Kusho ukuthi lokucala, kusho ukuthi lo muntu ngalesikhathi kwashona ngaso bekungakabi yiso isikhathi, khane kuba yiso isikhathi sakhe sokuthi eshone. Number 2, kuchaza ukuthi bekangakalali lo muntu ngokuthula, khane aphumule. Mhlambe bekukhona izinto ezimvimbayo la emhlabeni ukuthi ahambe noma umoya wakhe ubusazulazula la emhlabeni, noma bekukhona into angakayiqedi la emhlabeni asazenza. Maybe mhlambe bathi cha ukwazi ukudlula ungakalungisi 1 no 2 no 3, khane lo muntu alala ngokuthula. Lesi 3 kungachaza ukuthi lo muntu lo vele uyasetshenziswa, mhlambe uthwetshuliwe noma yini. So kungachaza between all these 3 things, right? So yingakho fanele ukuze uqonde noma understand ukuthi kuyenzakalani, ufanele uphume uyohlola uye kumelaphi azokwazi ukuthi abone ukuthi kuyenzakalani. Yabona? So yeah, that's the explanation I can give today. But yeah, ngiyabonga emakhosini liselikhanyaca makunda weshewe.